Asante sana. Yes. MC Kajim. Yes. Beda todo ne tunyitĩtwo o barunia kambuni nyingĩ mũno ri. Kambuni cikanyitĩrĩra Ngaria Junior. Twambe magaithanie. Na tũgĩkaga ũguo ta mũndũ wa sound. Tondũ sound ĩyo nĩ yakothirwo nĩ Deputy President. Yes. Fadhali tunaomba tu muirainishe vizuri. Yes. Saikwe sawa kabisa. Naona mheshimiwa Jeje gũkũ. Jeje nĩ akinya? Jeje wa Mũrege gũkũ. Asante sana mheshimiwa Jeje. Nĩ arehwo nĩ mũndũ tita wa fata nĩ arehwo nĩ Shaban Nori. Okana Shaban. Imagine. Ona kaba acoke oke rĩngĩ eika. Acoke rĩngĩ oke eika. Jeje no ahĩtia. Turenda gweta arugamĩrĩri anene mũno a kambuni ici. Twĩna mũrugamĩrĩri wa Fisco Africa. Twĩna Fisco Africa gũkũ. Na mena project yao njerũ kũrĩa mwena wa Thika ĩretwo Thika Groove Channel. Ĩtagwo Thika Groove Channel kũrĩa mwena wa Thika. Na megũkũ. Na megũkũ nĩ megũtwarithia ndagĩka ĩmwe. Yes. Na still twĩna kambuni ingĩ na nĩ ngwenda ũrĩa twetaga goka getambũrũkia nĩ ndona madam Anita nĩ oka haha. Yes. Acio angĩ no makorwo makĩharia. Twĩna angĩ arĩkũ? Twĩna Njau wa Comfort Homes and Together as One. Njau oke haha very fast. Twĩna Certified Homes. Twĩna mũndũ ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra Mo Farm. Twĩna mũndũ ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra Vasco. Na nĩ ndona mũrũgamĩrĩri mũnene mũno wa kambuni ĩtagwo Maono Limited egũkũ mũndũ ũgwĩtwo Kinyua wa Iratũ tafadhali na gĩtĩo kĩnene mũno mũndũ ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra Dama Mobile Spares. Dama Mobile Spares aya mendagia spares cia thimũ. Aya mendagia spares cia thimũ na makoragwo mwena wa town na mena branch ĩngĩ Webuye na nginya kũrĩa mwena wa Ruiru. Mũndũ ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra ĩyo mũndũ ũrĩa ũkũrũgamĩrĩra bado Bosco Paints tafadhali etikire gũka haha. Tosu Motors onake oke haha. Sami wa Tosu Motors tafadhali. Kwa hivyo kwa heshima ningependa dada yangu ambaye amesimamia kwa hii event tafadhali tumpigie makofi tafadhali. Na ningwenda kuuga rĩngĩ tafadhali ndio wa protocol kama umeperform na uko hii side tafadhali nasemekana muende hii side. Otherwise tafadhali dramu iroguo thaa ici otherwise mokuona ũrĩa moka matengerete me kũmũhutia gũkũ. Njoroge tũhũre mbica tũkenete. Yes, Njoroge hũra mbica ta mũndũ bado nginya wĩna. Ũkana ũhũrwo mbica kamũira wa gĩtĩo. Atako Njoroge ahũraga mbica. Na mũgerie gũsmaira. Agacoka agakũrutĩra hau hau. Yes. Agakwĩra ndiragia. No ku appreciate you ku appreciate. Tũhũre na ũmenye mwenye gũsmaira na kũng'ethia. Haya. Ũgerie gũsmaira. Yone practice. Yes. Hũra nyamũ. Ndũhũra ndege. Njoroge asante sana Eni akire chonjo. Thank you. Nĩ ndamũgeithia inyuothe mũrĩega. Kwa marĩtwa njĩtagwo Anita Waigũ. Ya Fisco Africa. I'm head of sales. Njũkĩte haha kũmũrehere ndũmĩrĩri njega ya Fisco. Fisco nĩ kambuni yendagia mĩgũnda. Twĩna mũgũnda wĩ haha Kamiti Corner, opposite Nova Pioneer Girls. Twĩna ũngĩ
we hari ogu mugutha na twina our new baby etagwo Thika Group Chania. Ino niyo na nithu turendia kou mugunda kirorerwa kwina all the social amenities in place na andu ako meguku koguo ukenda kumenya muno uhoro wa project iyo no uthio mone haria aria matoe haria mugunda ucio ri we haria Blue Post wauga hau Blue Post. It's going to take you 3 minutes okoro mugunda no hutetie rami na ni mugunda mwega koguo karibuni sana andu itu ni ndramona hari oguo koguo no mumaririe ni wega muno. Thank you so much. Asante sana Kajim. Tupigie Finsco makofi tafadhali. Asante sana Anita Finsco. Ni ndona murugamiriri munene muno wa migunda ithiraga ni goro nigiaga. Ni ndona murugamiriri muno munene wa Maono Homes. Ni ndona mundu gwitwo Kinyua wa Iratu ndamuona. Wapi kelele ya Kinyua wa Iratu tafadhali? Tupigie Kinyua wa Iratu makofi tafadhali, makofi tafadhali. Thank you. Karibu sana ndugu yangu. Migunda ndithiraga mutakirikia wega. Migunda ndithiraga. Niĩ njĩtagwo Kinyua wa Iratu kuma Maono Limited. Nĩkuo tuga migunda ndithiraga nĩ goro ĩgĩaga. Na tukamwe namba cia thimũ na nĩ hũthũ mũno na nĩ 0701 82 82 82 0701 82 82 82. Twina migunda kuria Joska na ici twendia na ofa ya 380,000 na no urute deposit ya 100,000 icio ingĩrĩha na mĩeri 6. Twina migunda kuria Ng'aru a Nyahururu turendia 200,000 na urute deposit ya 50,000 icio ingĩrĩha kahora. Twina migunda kuria Naikuru turendia 350,000 na urute 100,000 icio ingĩrĩha kahora. Twina broti kuria Matu turendia 250,000 na no urute 100,000 icio ingĩrĩha kahora. Na kuria Marindi twina broti turendia 100,000 rĩa 20 na no urute deposit ya 30,000 icio ingĩrĩha kahora. Wabici citũ ciĩ Thika Victory Plaza gorofa ya kana Nairobi Nairobi nĩ Gatkim Complex gorofa ya 2 na no gĩtũrĩre thimũ ro harĩa ũrĩ na nĩ tũkũhota gũkũteithĩrĩria kana tũgũteithie harĩa ũkwenda na nĩyo ndamwĩra nĩ 0701 82 82 82 na no niĩ mũikarĩri gĩtĩ wa Association of Real Estate stakeholders gũkũ Kenya na tukauga mundu ndakagũre mũgũnda kũrĩ kambuni ĩtarĩ thĩinĩ wa association nĩgetha ndũgatunywo mbeca. Ndacokia ngatho ndona kambuni nyingĩ ciĩ gũkũ ciĩ thĩinĩ wa Association of Real Estate stakeholders ũguo mũtigetigĩre kũgũra. Tũrona Finsco, Comfort Homes, koguo aya nĩ our members, koguo mũthiĩ na mbere kwenda Maono tondũ mĩgũnda ndĩthiraga nĩ goro ĩgĩaga. Haya, oka Kinyua, ũtanathiĩ. Kinyua oka tu. Kejo, Kinyua anjĩra atĩrĩrĩ, ena 2,000 ciĩ mũhuko. Arenda kũhe andũ aya erĩ na tukĩrĩ erĩ. Ni sisi. Akĩrĩ ũndũ ũmwe. Atoto ucoka muciĩ twarĩkia tũragethi kũrĩa abanja mũtũtikĩheana irio tũkĩrĩa hũtu ũraumana wĩgĩ wanjĩra tũneane wega umaga cirute ciĩnya cirute 4 nĩguo arĩa tene 2 tũkuona 2 rĩu ona kwani ũrutĩte tũngĩarĩkia tũngĩrĩkĩtie tene andũ maboragwo ũguo nĩguo kawanjia kwĩra andũ ũrĩa wĩna mbia ũcoke ũrekererio atĩ ũranjĩra neane na kũrĩa ũguo ũtũkuaga atĩa ĩno nĩ yaku, ĩno nĩ yakwa. Wonderful. Andũ erĩ mekũu moke. Andũ erĩ mekũu rũkai rĩu. Kai andũ erĩ. Ũkaikũheo. Tũhe rĩrĩ. Tũhe mũthee ũmwe na maitũ. Mũthee ũmwe na maitũ. Mũthee ũmwe very fast. Mũthee ũmwe very fast. Mũthee ũmwe na maitũ. Mũthee ũmwe aya. Nĩndie ndĩramũhe. Ũrĩa ũkaga very fast. Mũthee ũmwe na maitũ. Mũthee ũmwe na maitũ. Hena mũndũ ngenda kwaria hato na mũthiĩ ihenya. Mũthee ũmwe na maitũ. Gĩkĩ ngwendaga gũka. Ndarigwo kakĩahikanirie rĩ.
Oka. One ciathira. Ai we. Aca we nĩ ciathira. Waitingirara. Na gai ugacoka goka ugura deputy president ero. Weti. Na arahurana na Njohi. Arahurana Njohi. Gwacoka ikara mbere. Aca nĩko arahũrana nayo ona mwena nĩ arahũrana nayo onake. Ethire andũ mage gĩa kũnyua. Maitũ mwe uka maitũka. Maitũ witũ ndikamwĩta rĩtwa. Bas muthe ukaha maitũ ukaha gohe ngiri ha. Ĩyo mtoto muthe. We. Oka. Ũyũ nĩ mũtongu. Ona he ũngĩ ya ndunda. Ũyũ nĩ mũtongu tũtigane nake. Wewe na macho ina ma black. Ũyũ nĩ mũtongu. Atĩrĩrĩ, nyone maya. Atĩrĩrĩ, karĩ mandigwa. Maya rĩ mena nginya disabled, nĩ ma disabled maya. Ũyũ nĩ mũtongu. Ũyũ ngatwaria na wewe ũrenda kũgeithia Muigai, ona TB ũrenda. Gĩtambe tũheane mbia. Sasa. Muigai yoka nĩguo, coka harĩa mũnene. Muigai yoka. Ndangĩigua. Ikara hau thĩ. Ikara nyeki-inĩ. Kinyua meha. Maitũ. Haya. Kinyua airatu augaga atĩa? Ekaigaga nguo mũno. Nĩũkũrwo nĩ ngiri we. Mĩgũnda nĩ goro ĩgĩaga no ti gũteretha. Gai ũrĩũkũrwo nĩ ngiri rĩa mũico. Mĩgũnda nĩ goro ĩgĩaga no nĩ mbeca ciagaga. Weri ũraiga ũndũ ũrĩa wĩ ngoro yaku. Kĩnyua mũhe ngiri ũyũ mũhe ngiri. Ici nĩ citũ, ithuĩ nĩ tũheire, ithuĩ ici nĩ citũ. Rĩu nĩ cia Ũcoke he mtoto wa mama. Haya, Ngaruiya Junior. Reke tũigue nake rĩu mũnene ũyũ rĩ nĩekuga. Haya nawe Kinyua wĩra tuigaga atĩa? Uga. Ngo iratũ arauga mĩgũnda ĩkuo nĩ goro ĩgĩaga. Kauma kũrĩ uma kũnake. Mwathani Ngai. Ona ũngĩenda rĩmwe kĩanjo gũteithia mũndũ rĩ nĩ kũremaga. Mũnengere. Nĩ aheo ngiri. Kinyua mũnengere. Tũgũkũhe tondũ ndĩrona ti mũno nĩ tondũ ũguo waiga. Tondũ Kinyua ena mbia. Twina my sister from all the way from Vasco Real Estate na meha. Wapi makofi ya Vasco Real Estate tafadhali? Thank you so much. Nadona Dixon go all the way from Nyeri County. Thank you so much my brother. Leo kamera. Yako kamera. Good. Aya. Hello, andũ a Gatũndũ hoye. Ũmũthĩ tũkĩte nĩ ũndũ wa Ngaruiya itiguo. Tũhũrĩre Jesũ makobi. Na Ngaruiya nĩ ũndũ wa gũtũnyitithania mũthenya wa ũmũthĩ. Marĩtwa njĩtagwo Lea Mũthoni wa Gĩturo. Niĩ mũrũgamĩrĩri ũrĩa mũnene kambuni-inĩ ya Vasco Real Estate kũrĩa tugaga where dreams come home. Gũkũ twendagia mĩgũnda, twendagia ng'ondu, na nĩ ndĩrakenera nĩ ũndũ wa mũnene wakwa Kinyua wa Iratũ, our chairman of the association. Nĩ mũramenya kwĩna association ya andũ a mĩgũnda itiguo, na nĩkĩo tũrenda kũmwĩra ũmũthĩ. Let me talk about our association. Harĩa Kinyua wa Iratũ na arĩa angĩ tũkĩte tũkanyitana ta kambuni nigetha tuhote kuruta wira uria ugacĩire itiguo. Koguo Esther Vasco Real Estate turi umwe wa kambuni iria ciendagia mĩgũnda. Twĩ haha kũmwenderia mĩgũnda, twĩ all the counties, Malindi, Matu, na tenti itũ ĩ harĩa. Koguo ũngĩenda gwĩka atĩ no ũhote kũtũhũrĩra thimũ. Reke ndĩmũhe namba itũ ya wabici 0720 85 54 54. 0720 85 54 54. Yes. Ukihura Vasco Real Estate tugaga where dreams comes home. Where dreams come home. Nama tugaga horo wa mĩgũnda rĩ. Andũ tene rĩ meciragia nĩ andũ arĩa me mbeca nyingĩ. No ithuĩ tũkĩte nginya andũ arĩa anini, nginya andũ a mĩgũnda. Megwatĩre. Nginya andũ arĩa a boda boda. Na nĩ inyuĩ mwĩ harĩa. Ni na andũ arĩa twĩ harĩa na andũ arĩa a thoko, andũ a chama. Yes. Ukaigithio kahora ukegwatĩra ng'ũndũ yaku. Thank you so much. So this we normally say Vasco Real Estate where dreams come home. Thank you so much. Thank you so much. Tumpigie makofi tafadhali. Ndĩrenda rĩu gwĩta Samido. Wapi kelele ya Samido? Na nĩndona mũndũ ũngĩ ũgwĩtwo Joy Janet. Wapi kelele ya Joy Janet? Nĩndona Muigai wa Njoroge. Wapi kelele ya Muigai wa Njoroge? No ngĩmetaga hena mwanake ũkaga kũrĩa wĩrekererie very fast. Hakuna time. Very fast. Wapi kelele ya Disia?
Thank you. Waheshimiwa wenye wako huku, all protocols observed. Adwa Gatondo hoye! Woza! Zoza! Hivyo. Thank you muno. Nenda kena muno ni guka guku. Nenda kenio ni wendo wanyu mugoka kunyitirira Garuya. Ni acamanagia nawe mitambo-ini ya Inooro TV o Juma kwambiriria thaa 4 cia utuku nginya thaa 6. Gibindi getagwo atia? Wirekererie ini. Thank you very much. Na Ngai wa moyo aromurathima. Jimmy, wapi kelele ya Disia? Na tutaneta mundu gwitwa Janet hena mundu murugamiriri munene muno wa Bosco Paint, murugamiriri munene wa Bosco Paint. Ndona mheshimiwa wa kure Narok East, mheshimiwa Mathai. Thank you so much my brother. Nigukorwo wi guku no ri ukakugeithania. Salimia watu. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Bosco Kiora. Bosco Kiora ndiye anasimamia kampuni inaitwa Bosco Paint. Bosco Paint ni kampuni inatengeneza rangi ambazo tunatumia hapa Kenya. Ni rangi ambazo mnazijua, mnazipenda. Mnazipenda? Sasa tuko pale na tent pale karibu na Comfort Homes. Next hapo tuko na rangi tofauti. Tuko na coat, tuko na rangi za vinyl matte, vinyl silk. Tuko na rangi yoyote yenye ungependa. Hata varnish. Tuko na kitu ambayo inaitwa window steel putty. Ile putty mnaweka kwa dirisha wakati unatengeneza dirisha. So tuko na rangi za aina yoyote, both interior and exterior paints. Thank you very much. Mungu awabariki. Na wapi ile rangi nilikuwa napeana? Wapi mkebe ya rangi? Leta hii mkebe tupeane. No we na nyumba tondu ndo ndike mundu rakombora. No renda rangi. Uka my sister. Kuja mbio. Na utuambie unataka kupaka nini? Hii pia unaweza paka makeup. Kada na hau. Haya, unataka kupaka wapi hii rangi? Wapi? Wetu. Wapi? Gaideshe. Na mzee utamwambia umepewa na nani? Na Bosco Paint. Sawa? Thank you so much. Asante. Very good. Asante sana. Tuwapigie makofi tafadhali. And now ladies and gentlemen, allow me to bring on stage none other than Joy Janet. And now, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Are you ready? Wapi kelele ya? Are you ready?
Ladies and gentlemen, now bringing on stage none other than wapi kelele ya Sabido. Sabido Samine toka ita. Wapi kelele ya Sabido? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Matuinene guito iluothe no Kenya. Wapi kelele ya Digatenge?
Twende hivi. Matinde gwito iwothe no nginya tugathie. Othi kuna mwana Ngai atũkirĩcia. Gĩtiga tũthiĩ kora matu-inĩ. Nokoro nĩ kwanyua nginya hinge mũrango. Wakoro nĩ gwaku hingenie. Waina wa Tubros. Ũrĩa wacocoke guo. Ona ndũrĩtho ũkiuga ndiko na muoyo. Na mokĩrio kanjira ndĩnĩũkomera ngũ. Auga nĩ mũmaraya ngatũraga nawe. Hĩndĩ ũrĩkanya ma mũndũ ũyũ ũnatiga kũrĩo. Hĩndĩ ũrĩkanya ma mũndũ ũyũ ũnatiga kũrĩo. Hĩndĩ matunda nĩ gwitũ inyuothe no nginya tũgathiĩ. Mũthiku na mwaranu Ngai atũkirĩcia. Tiga twĩndigĩrĩrie koraraga matu-inĩ. Nokoro nĩ kwanyua nginya ũhinge mũrango. Wakoro nĩ gwaku hingenie ndikatonye. Wakoro nĩ gwaku hingenie ndikanatonye. Wapi kelele ya Edi Gathenge? Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Nenda wewe moko iguru uguo, wewe moko iguru uguo uga riria wanyonirie kuhoya. Ladies and gentlemen, bring you on stage. Wapi kelele ya Jarotega? Lele ya Muigai wa Njoroge. Oka. Haya nĩ andũ a kũrĩa wega. Nĩ mheshimiwa wa gwake. Nĩ mheshimiwa. Nena kiheo. Sawa. Iko wapi microphone nyingine? Nataka Kafuro. Fanya kazi mzuri sana. Check. Hamjambo. Hatujambo. Kidogo mtani excuse. Tutakuexcuse kuja hapa mbele. Nitaongea kwa Kiswahili. Ongea, mimi nitataula. Sawa. Niko hapa kwa niaba ya Goodwill TV. Niko kwa Goodwill TV. Ukiniona unaona Goodwill TV. Waje na kuona Goodwill TV. Mashabiki wote wa Goodwill TV hamjambo. Nenda hata makorofia. Kabisa. Sitaki niongee mengi kwa sababu Waswahili wanasema kuongea kwengi unapunguza maarifa. Na nĩakena nĩ gũkorwo gũkũ event ya Ngaria nĩ thaka. Goodwill TV kwanza kabisa ni TV ambayo the founders founders kabisa ni kuna founders wawili ambao mmoja ni alikuwa mtu wa bodaboda. Orea mwana kioneki ale wa bodaboda. Na nikisema bodaboda nasema mtu wa baiskeli sio pikipiki. Alikuwa wa baiskeli. Ni wawili. Wa kwanza ni wa bodaboda na huyo mwingine ni a former photographer. Osiongene no wa bisa tainywe. Kwa hivyo nikisema hivyo nataka nikwambia kwamba hakuna kitu kisichowezekana. Na ndale modhuri. Kabisa na vile vile nimesema sitaki niongee mengi. Anaenda modhuri wa kumbaka gatondo. Goodwill TV ni TV ambayo na Goodwill TV it is here to entertain, educate and inform you. Goodwill TV nemeko yana grima na mene. Kwa hivyo nikisema hivyo sioni sababu ya wewe kutazama TV nyingine. Kumbuka kwamba iko upande wa Signet ambao ni free to air. Signet free to air. Kwa hivyo si lazima ulipie decoder jameni. Enda pale Signet uitafute Signet Goodwill TV na utaipata. Na neuga kowe ona mundu uri akuona niwe kuracia tiwe kuracia niwe ukuracia. Kabisa. Hivyo basi nimekwambia we entertaining, educating and informing you. Kwa upande wa muziki nasema ni 24/7. Ukawa ni mtu wa Nigeria 24/7. Yes. Na pia wewe kwa ni mwana biashara. Kwa hivyo kama uko na products zako, nimesikia watu wa mashamba wako hapa, nataka tuonane baada ya hapa. Ikiwa wewe ni mtu ambaye unauza viatu, nakwambia good
Goodwill TV ni platform ambayo inakuadvertisea vitu vyako na hauta regret. Na nini yake na kuona kawatiko. Kabisa kabisa. Sina mengi ya kusema. Tuko na show na nataka tu niulize swali. Haya, uliza swali. Na ambaye atapata atakuwa anapokea zawadi hapa. Haya, tuko na hoodie. Hoodie ambayo ni original. Kama unajua show yoyote ya Goodwill TV, ukuja uniambie, ama kama pia unajua naleta kipindi gani katika Goodwill TV, pia ukuja hapa na utakuwa unapokea zawadi. Hii wacha nikuonyesha mmoja tutapatia. Kuna hapa kasichana kame dance sana. Akanaenda wapi demo wangu tuko. Nduka. Oliri maundu maragirira. Gaka katida gakina eno runi yaku. Asante sana. Sawa sawa, asante sana. Na Mungu awabariki na tuzidi kutazama Goodwill TV. Tuwapigie makofi tafadhali. Asante sana. Nikuwa dari twete mumadha yomwe oketoine etago Ole Sopuliske. Ole Kaput. Na Christine Otieno. Wanda na Christine. Yeah. Ole Kaput. Yoyo. Yeja waja. Yeja mweteke madha idigenda igwe wega. Yoyo. Soba na garaje uragera. Usoka uinuke. Hii ni kuinuka. Haya, twende kazi. Wala Kaput. Haya, ndugu yangu Ngaruya. Waheshimiwa ambao wako hapa. Mimi hata najua nasikianga Masai. Sasa wewe ongea Masai ni wataolee na Gikuyu. Ndongana bogi nodini. Ne mwage ideka. Ayoro gende bogi nenda suba. Ningeneta mwana niko konde huko. Naomba watu wote wanisalimie tafadhali. Nikirudi Narok bus. Yes. Najua mimi ni peace ambassador kutoka Narok. Huko tumeua roho ya ukabila. Tumesema Kenya ni moja. Na tunashukuru ya kwamba leadership yetu kiongozwa na president wetu pamoja na deputy tunawapenda wholeheartedly. Na tunashukuru ya kwamba ombi langu ni kwamba vile Ngaruya amefanya kutuunganisha wote hapa, tunashukuru sana Ngaruya. Mungu akubariki. We salute you and we love you. Thank you so much. Haya, ole Kaput. Waza. Yebe yashu, yebe ya, yebe bala. Yebe yashu, yebe ya, yebe sola. Hebu nione mikono ya watu wa Mungu, hebu nione mikono ya watu wa Mungu. Inue kabisa hiyo mikono. Hebu tuone hivi. Yebe yashu, yebe everybody. yebe bala. Hebu nione mikono ya watu wa Mungu, nione. Nione kabisa, nione. Tuone. Yebe sola. Haya. Wewe shiba hapo nataka nenda kwa cha discourse ya kila hiyo. Kimbunge ngaina. Tunasema sisiki. Watu wa Gatundu tuseme sisiki. Haya. Hey, DJ Sonny, thank you so much. Umagaidie. Niko na mtumia. Ero sijui. Mtumia. Tumia ndagerigwo. Niko na mtumia. Arakuria atiriri. Anauliza nini? Arakuria kana na mutumia urutirwo guku. Wewe sema ndio. Ngati kuroria, wewe sema ndio. Upewa mbuzi. Bibi hapa. Wewe naye. Unataka bibi hapa. Tafutiwe bibi hapa. Ero. Ero. Unataka? Asante sana. Tuwapige makofi. Thank you.
Thank you so much. Renda ru tuthie direct Tom tafadhali. Ako wapi Janet Otieno? Otieno. All the way from Kisumu County. Asante sana. Wasibu wetu ujitayarishe tafadhali. Haya. Karibu sana. Tuone kazi Soni. Murega. Mwadhani Aragosho. Niwaitaka Christine Otieno kana Wanjiku. Nimeona rafiki yangu hapa anaitwa Morata. Mheshimiwa ambaye anapenda mambo ya Mungu sana. Asante sana, kila saa kisimama lazima aimbe wimbo wa Mungu na lazima ningekutambua. Yes, thank you so much. Tupige makofi tafadhali. Tupige makofi. Now ladies and gentlemen, Renda Rugweta, the man of the moment. Kadeno Kihejo. Ni kada ni mwana wa mchungaji. Ni mtoto wa mchungaji. Mwana weho. Itaule. Ni mtoto ambapo ako hapo. Mwana weho kujuga hapi. Mwana umeta kore mwana wa Nakuru County. Mtoto ambao ametoka Nakuru County. Waheshimiwa yote mehaha. Waheshimiwa hawa wote tui haha. Mena Muigai wa Njoroge. Wakiwa na Muigai wa Njoroge. Mathiũrũrũkire bũrũri mũgima. Walienda Gĩthũrai. Magĩetha kura. Wakakura. Magĩethera thirikari ĩno ĩrũgamĩte kura. Wakatafutia serikali na ya wakati huu kura. Na rĩu mũndũ ũcio. Na sasa mtu huyo nĩguo egũka. Ndio atakuja. Oka waheshimiwa moke haha. Akikuja waheshimiwa wote watakuja hapa. Nĩgetha mamũinithie. Ndio wamsaidia kusakanya rumba. Mamohe mbia. Na tena wapatie pesa na sisi hatumpatii. Wapatie pesa na sisi hatumpatii. Yes. Hata seneta wetu, asante sana Mheshimiwa Karongo Watha. Kau. Now ladies and gentlemen, yes. Wapige lele na makofi ya Garoya Junior. Haya sasa tunaenda simama sisi wote tafadhali. Haya tusimame. Washikwa boreo. Yepidalo to enamora. Otahana taliange. Esole ore to aliange. Awe moto alinge moto kainya. Opole nyomo dete. Amoko na ilalo seje. Edi kainya moto. Opole nyomo dete. Amoko na ilalo. Wapidu. Goja waheshimiwa marugamite hau andu itware othe mena kuria thutha wa hema ukai haha mbere tuine twi hamwe. Hao watu askari wafunguliwe wote wakuja hapa tuimbe wote. Wakuja pande wote wale wako nyuma ya tent sasa wafunguliwe tuimbe. Tuimbe kigoso sidi. Haya twende kazi. Wote wafunguliwe tuimbe. Twende kazi tuimbe. Wote wafunguliwe tuimbe.
Mbunge wakili wa Gatanga, wakili Marau, spika wa Kiambu ndio huyu.
mwingine. Wapi nduru ya MCA King'ara? Wapi nduru ya Kong'osma? Wapi nduru ya mtu anaitwa Kahora? Na wapi nduru ya Kagombe? Haya basi. Wapi nduru ya Mama Mwiko? Wapi nduru ya mrembo kutoka Gethena? Wajiko wazia wa kuchaguliwa na watu. Na mwisho, huyu jamaa mnamjua huyu? Wapi nduru ya Wapi nduru ya mwimbaji Masai? Kabisa. Sasa huyu Kajim. Wapi nduru ya Kajim? Wapi nduru ya DJ wetu wa Kiambu Mwanamkereka? Haya. Gatondo Mkochondo. Wapi nduru ya kabisa. Nani mwingine? Dede. Wapi nduru ya Dede? Haya. Wapi nduru ya Madai Jeff kutoka Narok East? Kabisa. Asante. Gatondo na inywe mobilo. Ona kwa gero Kongo. Mobilo boka kiroso. Na ne bo thiete kanitha. Mwaso kore goko. Nyono akwenda Ngai. Na kwenda Ngai. Na kwenda thogoria yaitu. Wapi nduru ya Kihenjo? Kemono yekiwa na muno me. Tarora. Kiona kana. Asanteni sana. Sasa siku ya leo ni siku kubwa. Ni siku ambayo tumekuja kusherehekea uimbaji na talanta ya mmoja wetu anaitwa Ngaroia Junior. Karibu hapa Ngaroia Junior. Ugaibu. Ngaroia oro to akuhira na State House na thutia 3 piece. Maga yeno tinde no Governor Cecily Mbalile auga ni akomereha hoi. Ne kuigirira. Auga ni akomereha. Ukirira. Haya. Sasa leo ni siku ya kumsherehekea talanta ya huyu jamaa. Mtu ambaye alitusupport sana, mtu ambaye talanta yake tumeisikia, tumeiona na tunaifeel. Ni mwanamo feel. Madem na feel. Huyu Ngaroia huyu. Kimadem. Mimi naongea na madem. Mna feel huyu? Asante. Sasa bila kukaa sana, mimi leo nitaleta wabunge na wageni wametutembelea hapa, wawasalimie, wawagotee, tukingojea kigosho. Nimwiganaje koina pio koina kijagotuke wakia watawagoko gari citokeria matatu na kigosho. Haya basi tugekia tiriri tugekia na mĩario ndeka igĩrĩ tuge tuthiete magaithanie mathiete twende na kigosho sawa. Hao neoni. Haya, nataka kuwaletea mbunge kutoka mbunge wa Mokoroini John Kagusha. Tafadhali usalimie watu wa Gatondo sawa. Hawa watu wanakupenda. Asante sana watu wa Gatondo hoye. Gatondo South hoye. Salamu kutoka Mokoroini. Asanteni sana tokete muthenya wa mothe murata witu murata ogwetwo Ngaroia Junior hindi ria twekaga campaign kuria Mukuru-ini akoragwo kou o Sunday arikia Sunday Mukuru-ini agoka guku Gatondo South na koguo twauga no nginya tuke tumunyitirire tondu ni kiheo na ni talanta na ithwe katika Kenya Kwanza turarugamirira na tuga support beo njithi na pia andu aria mena talanta njuge undu ria kwenda kugweta ni tukoretwo na maundu turonire kimia giki kirathirire maundu mararehe aibu thiini wa bururi wa Kenya ati athuri agima ni marekira ngonia ni marekira thuburia kiongo magathie barabara na turamenya
andu acio kire meciragia wona thirikari tukiuga ni kunina mieri 3 tondu matiatigite orona ndururu thiini wa thirikari meciragia thirikari igakorwo egwite na riu tondu thirikari ndiagoire marageria kumitindika na kara ka muira magiciria ati acio mahotwo kana matikahotwo turamera riria turarimaga marathire maandamano riu ningi riria turathie kugetha marenda gucoka guthie maandamano turenda kumera ni mahotetwo na twira Raila Odinga ihinda riake ni rikinyite ria muico kurikania na siasa cia bururi wa Kenya ambiririe gwetha mundu uria aritigira mwena wao ithu ni twibangite twina Ruto na Rigathi wa Gachagua twina mwendo aitu na Kagombe na wa Muratha nika turanyitana na Karongo wa Thang'wa turanyitana na MCA witu hau no turathiira na andu aria kuria ODM merwo sisi atutishwi ithuĩ tũtira mũndũ gwĩtwo Ngaruiya Junior twĩ hamwe nawe makiria na Kagombe mani andu aya nĩ mwĩkĩrĩga nĩ gũcagũra njamba ĩno ũyũ nĩ mwanake mwega ona kuria mbunge araramaga andu othe magakira. Asanteni sana. Haya, huyo mbunge alikuwa amejiomba malize shughuli yake hapa, anaenda kuchukua mtoto. Sasa nataka kuita Joe Kigara na wabunge wa bunge la kaunti waje hapo wote. Haya, na wabunge wengine wa kaunti ya hapa Kongosmat, Kahora na Jino hapa Jino. Jino lipo. Haya, haraka. Haya, asante. Ate dikeri haliro osaka ate kamera kugarera Emmanuel wakani erika ete lekioni basoka watu wagenda mpo adu againda mugeithie muriega ringi nie mandena ikeno kumuona muthenya wa muthi muri athaka muno mwina riri wa Ngai na nä ndä mwendete må no njätagwo Joe Kigara MCA host huku Ng'enda ward na umuthi ndä na MCA aratakwa neighbors a Mwangi na Kiganjo ngwenda megwete ndagika ĩmwe nĩgetha njuge kaũndũ. Mheshimiwa, karibu sana. Hello wapi nduru ya Ngaruiya tarora ũcio ngĩrwo mũgeithio mũrana wa gĩthio nĩ Kongosmat wa Jiko muri andu agatondu muri akenu na ithuĩ tũrĩ akenu nĩ ũndũ wa gũtũcagũra na tũkũmũrutĩra wĩra twĩ hamwe. Ngai wa mwa mũrathime na arathime Gatundu, arathime Kĩamwangi, arathime Kĩganjo na Ndarugu. Sawa thengio, Ngai amũrathime. Haya mwathani agocwo ĩra ũcio ũmũrigainie nĩ wageithio nĩ Kahũra. Niĩ njĩtagwo Julius Kahũra kuma haha Kĩganjo, nĩ MCA wa Kĩganjo Gatundu ng'ima, no niĩ ndathurirwo ndĩ independent itarĩ na kĩama, no nĩ ũndũ wa tha cia Ngai ndũgamĩte haha ndĩ MCA mbere yanyu. Ona itiega undu wa kũngenia ngoro yakwa nĩ atĩ mũndũ athiĩ thirikari-inĩ agathiĩ akũhũra thirikari, nĩ mũndũ athiĩ agatukana nao nĩgetha andũ aitũ mone indo. Jesi one wĩra, andũ aitũ nĩ tũramũrutĩra wĩra twĩ hamwe. Kĩrĩa tũkũmũhoya nĩ mũtũhoere kwĩ Ngai atũhe ũũgĩ wa kũmũtongoria, nĩguo hau nĩ itiega. Ngai amũrathime andũ a Ngai. Aya, Ngai agĩtũrathimaga rĩ, ũkũreheire kĩ Ngaruiya? Ngaruiya niĩ njũkire ndĩ mũ support. Yes. MCA makĩra matirĩ na mbia no ndĩ natuo tũnini. Ciringi 10,000. Nĩũkũmũtũmĩra ciringi 10,000 cikie nĩ ũndũ wa mathaa. Kongosmat niĩ ciakwa nĩndamũtũmĩra ciringi 5,000. Kongosmat nĩatũtũmĩra 5,000. Twĩna mheshimiwa kũrĩa Gĩthĩga, wapi kelele ya mrembo wewe? Ameweza hajaweza? Gatundu mimi naitwa Ruth Waithera na thuretwo kuria Gĩthĩga. Nĩũrĩ mũndũ kiwe
Anyway, nende bodo jetagwo Waithera thuretwo kuria Githega ikoragwo Githunguri na ndake na inyuothe ni kumuona na muthi na mbere gutunyitirira na kunyitirira thirikari. Asanteni sana. Asante. Mheshimiwa mrembo kama anaenda anapenda Garuya, ameletea Garuya 20,000 Kenya shillings. Asante. Ena mheshimiwa ngipodi etagwo Ndarugo na nahota guka no ni atuma geithici yake na ni amwendete muno. Andu ake ndenda kumwira undu umwe ni mwekire undu wa gitio muno kuhe kura cianyu. Andu okire kumuhoya na gitio na kiama kiria gitagwetekaga. Riu nataka nisikie nduru ya mjumbe wa Jubilee Kanini Kega kwa hapa jameni. Ozo atoka nake, tuatigiro keharo twenake. Mungu akubariki akufanye vizuri sana. Na mimi niko na mzigo ya Garuya Juna 20,000. Mheshimiwa Joe ni atoe shilingi gineki 5, 10, 15, 20,000 Kenya shillings. Githunguri ambaye ndio senator wa Kiambu anaitwa Karongo wa Dhangwa. Happy New Year Karongo. Ugai ekau. Gatondo ni ndakena ndacokia ngatho tondu ngioka na bara nguonaga o bebe aria magekira thaburia mutwe ithuĩ twacokire mugunda na riu niguo gukorwo na irio si mambo ndio hayo na he karwimbo ndirarutire ndirenda tumainire aria mekiraga thaburia mutwe ni mukonyirithia tumainire kionei uria uranyamarika ni mwira wa ngoroi uria utakinyaga wanyenjeire iriku Ngai agithikathika na tondu matiguaga Gikuyu ri tumainire na Githungu. See the way you are suffering is the terror of the heart that he never reach. You dig me deep, God put his soil. Sindio hiyo? You wanted me to fall on a stone, I fell on a sponge. See the way you are suffering. The boy wa ngoroi uria utakinyaga. Torera Garuya Junior makofi. Nichukue nafasi hii andu a gwitu Gatundu ndimucokerie ngatho mane mwarugamire nani na muwe mathina maria ndari namo githĩ tiguo na nikio nie kaundu kanyu gatikahitana no nginya ingikorwo ndugamite nawe nginya muico mani ndacokeire bara ni guthii ndathiaga tigane mahoya manyu riu haha niona bunge ni nie ndigagia kuma tondu mani ndari na guenyo na hata ingiuma mundu ngiikarire giti giakwa ma yao, lakini saa hii nimesimama kidete kutetea watu wa Kiambu na hasa watu wa Gatundu ambao nimesimama hapa. Simama ndio hayo. Mimi nataka kuwashukuru tutikwaria muno tugukite ni undu wa Garuya Junior. Garuya Junior kuja Garuya Junior Garuya Junior one muini njorua niwe warugamire na ithuĩ muno hĩndĩ ĩrĩa tweka campaign na nikĩo ndatumwo ti ũngĩ wa nduma ni the Deputy President of the Republic of Kenya Rigathi Gachagua. Kwele ulifanya kazi mzuri netigirwo kirori na mani twainaga thio thaici ona no njigua nyimbo icio mutwe na tondu ni maruta kindu na ndenda ici mwari age maruteri amenituma kwako na shilingi nyingine na nyingine 500,000 Kenya shillings. Pigeni makofi. Na tondu ndai tumone mene na niende muikiririe na shilingi 100,000. Kwa hivyo mimi naambia waheshimiwa wengine tushikilie huyu kiongozi, tushikilie Garuya Junior na tugacoka guku ringi riria munene witu ekuoneka nigetha tuthunguthe ndumo kana atia twekwenda itu no murahoera no kukau ngeithia yoguo Ngai nigetha mbica yagire we ndugeithie mbica yagire. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante mheshimiwa. Haya. Wapi makofi ya seneta wetu? Wapi makofi ya Karongo wa Dhangwa? Sasa nataka kuwapeleka jimbo la Nyeri.
ambapo tuna mbunge wa Iyala ama mjumbe wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Kanini Kega. Haya, Gatondo hoye. Wacha nione hiyo salamu, salamu he. Oguo niguo moke. Kwenda Kadeno gwetwo Garuiya. Unajua mimi hatukuwa pande moja na Garuiya, hatukuwa pande moja na Karogo, hatukuwa pande moja hapa. Mimi nilikuwa najaribu kusukuma baba kupanda mlima. Mayanga itulianguka twagoire ma. Iyo kamurego twakugoithia mundu mugoithagia mundu. Ona mutingiwe kila kinya mundu. Mimi sasa niko hapa siku ya leo sababu Garuiya kazi na yeye ni rafiki yangu, hata kama alikuwa kwa chama ingine na mimi nilikuwa kwa chama ingine, we still remained friends. Na niguo turenda kumwira nginya ona inyue mutige gata kumenana guku ati tondu yara na keo ngara support Gigi tutige githe tondu mwe kana kagombe na Gigi githe tondu mwe logo gaka niende guku de wa Jubilee niguo kana ti na mohoere tondu muthenya wa rucio nirio ugituo cira kana Kanini niwe mwena kiama kia Jubilee kana ni uri ungi wari president mwena wa guku na tenama tondu ithio tubuatete watho muthenya wa rucio turahoya ona rutire turakoma ni ngwenda kumutuma mahoya mutuhoere nigetha rucio cira tuo ati Kanini na timu yake ya Sabina Chege nio magakorwo manyitireire kiama gitu getagwo atia Jubilee. Uguo urakena ni uguo turanyitanira na thirikari ni mukwenda tunyitireire uguo Jubilee anyitane na thirikari uguo nigetha maendeleo moke guku niguo mukwenda. Nataka sasa nikimalizia niseme huyu kijana rafiki yangu nimemletea 100,000 shillings. Wapi makofi? Asante sana na nilioneki kweli. Nilioneki, asante sana mheshimiwa. Kaka kama ni moyo huyo etagwo atia? Etagwo Kanini Kega ile tiguo. Na huyo no eri mbeu ya gaidi umaga. Mbeu ya gaidi oaga. Mbeu ya gaidi sinagwo neho. Mbeu ya asante sana. Wapi makofi ya Kanini Kega? Sasa nataka kwenda huko Embu niwaletee mjumbe kutoka Manyata, anaitwa Mheshimiwa Mukundi. Karibu sana mheshimiwa. Haya Gatundu hiyo haitoshi. Hiyo iko chini kidogo. Haya Gatundu Gatundu wacha nisikie nduru na kelele ya Garuiya Junior. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. Semeni Gitonga Mukonji. Na mimi ndio mbunge wa area bunge ya Manyata kule Embu County. Kwanza kabisa huku Gatondo sisi tunawaheshimu sana. Tunaheshimu viongozi wenu wakiongozwa na rafiki yangu hapa Kagombe. Sawa. Na saa hizi ameamua kuwa Mogorino. Umeitikia kuwa Mogorino? Anataka kuwa Mogorino? Abaki hapa. Sisi tunawaheshimu sana na tunafurahia sana kwa sababu lugha ya Embu na lugha ya Gatundu, especially lugha ya Kiambu ni lugha moja. Si ni kweli? Lugha yetu tukisema tunaenda barabara hii. Na mimi ile wakati nilichaguliwa kule Embu kama kijana mdogo na nikapata Gatundu pia mmechagua kijana, niliona nyinyi mmechanuka. Na ningetaka kuambia muendelee hivyo, si ndio? Unajua inasemekananga huku cash crop ile kubwa sana si mahindi, ni presidency. Si ni kweli? Sasa sisi tunaendelea kwenda pamoja hivi, ile wakati tutapatana huko juu kabisa na huyu Kagombe atakuwa waziri wangu wa interior security.
Siko sawa? Siko sawa? Lakini hapa tumekuja kwa sababu tunawapenda. Na mimi nataka kuambia Ngaruya Junior, uko na marafiki Mount Kenya mzima, kutoka huku Kiambu Central mzima kwenda Embu hadi kule Meru. Ngaruya akikuja kule Embu, ile nduru mnapiga inapigwa mara 2. Mnasikia hiyo? Lakini saa hizi tunasema serikali ya Dr. William Samoei Ruto iko imara. Serikali iko imara ama iko imara? Wangapi wanasema serikali ya William Samoei Ruto iko imara? Na tunasema hivi, kuna watu nimesikia wanajaribu kuchukua signatures, na mara ya mwisho walijaribu kuchukua signatures ndio watoe president wetu. Walichora Tonyau, wakachora Tuboko, wakatuchora hapo Tubiti, wakifikiria hizo signature za kwenda kutoa rais. Washindwe ama wasishindwe? Washindwe wasishindwe? Na mimi nashangaa, huu jamaa anaitwa Raila Amolo Odinga. Wewe umekuwa kwa siasa kutoka ile wakati sisi hatukuwa tumechaguliwa, ile wakati hatukuwa tumezaliwa. Umekaa hapo ukidanganya watu, umedanganya watu wa Nyanza region, wamebaki maskini. Tunataka kumwambia miaka yake imebaki kidogo sana, aachilie Dr. William Samoei Ruto afanye kazi yake, asaidie vijana. Vijana mpo? Vijana Vijana Mimi kule Embu anasema mimi ni kijana wa kujituma. Mimi ni kijana wa kujituma. Na mimi nataka kuongelesha vijana. This time tuko na serikali inaangalia mikakati ya kusaidia vijana. Hii mradi hii inaitwa ya housing hii. Hii mradi ya housing ni mradi ambayo inakuja kuajili vijana karibu 1 million katika hii upande yetu ya Mount Kenya. Si ni kweli? Na ningetaka nyinyi, ile wakati mtu atakuja na hiyo karatasi ya signatures, uchukue hiyo karatasi, lakini usiweke signature yako, uchore kama mtu hapo hivyo kidogo, umwambie hiyo ndio signature yangu, akwende huko. Asante sana, Mungu awabariki. Mimi nitashikilia rafiki yangu Ngaruya na 50,000. Thank you very much. Asante sana Mkunji, asante sana mheshimiwa. Sasa nataka niwaletee mheshimiwa mwingine kutoka hapa jimbo la Kiambu ambaye ndio UDA 001. Wapi nduru ya John Kawanjiko? Gatondo mayaga igeithia yo ngimwendete andu agatundu geithia yo guo geithia yo guo. Asante sana, tunawashukuru. Ndona ni ready atuthuiti ndona nigugura boti hanini. Andu agatondo muri okuo ni maumiririo mothe nigetha tuke tu support Ngaruya Junior. Mwanake uyu ugwitwo Ngaruya ni murata wakwa muno, twanjiriirie nake kuria Kiamba tondu we watongoririe rwimbo rwinaga Kawanjiko na UDA na wanjiriirie rwimbo ruu agicoka agiuka guku gwa Kagombe. Koguo na ithuĩ nĩtũkire nĩgetha tũmũ support tondu nĩ mwanake murata witu. Tũgũrĩrei Ngaruya Junior rwĩ tafadhali. Hapo ni washukuru sana kwa kumchagua Jiji Kagombe. Najua tulikuja hapa na William Ruto tukaomba kura na mkatusaidia na kura zenu na tukatengeneza serikali ya Kenya Kwanza. Tunawashukuru sana watu wa Gatundu South. Pia tuseme tumeona na tunaona ni vizuri tuongee haya tukiwa hapa Gatundu South. Ni vizuri ukichengwa unafanya nini? Unachengeka, si ndio? Ukipiga mpira ushindwe leo, asiyekubali kushindwa sio mshindani, si ndio? Tunataka kusema ya kwamba ambao tuliokuwa tunacheza mpira na wao 2022 na kusema ukweli tuliwashinda na William Ruto akafanywa kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunaambia president wetu Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, wote wakubali walichengwa, wagoje 2027 na wasipojitayarisha bado tutawachenga. Tumewaambia mambo ya kufanya mambo ya kuandamana so that you can sabotage a government that has been installed by the people of Kenya ambao waliamuka kupiga kura. Tunawaambia shame on you. Hii
nchi ikiharibika, hata nyinyi wenyewe itawaharibikia. Hii nchi ikiwa sawa, sisi zote itakuwa sawa. Hakuna haja ya kuandamana, maisha imekuwa juu. Tujaribu na tupatie William nafasi ajaribu kutelemsha bei ya maisha kupitia mipango na mikakati ambao William ameweka, ndio tuhakikishe in the next 1 year na nenjoe Ngai ni atuiguĩrĩire tha twina irio twina aria angĩ magĩkĩra thaburia mũgũnda ithuĩ nĩ kũhanda tũrahandaga. Andũ a Gatũndũ nĩ mũgũsupport William, nĩ mũgũsupport William Ruto, nĩ mũkũmũnyitĩrĩra na mahoya. Ona maisha mathiĩ igũrũ nĩ tũĩ nĩ arageria ũrĩa wothe angĩhota gwĩka nĩgetha mũtũrĩre wanjie gũikũrũka na thĩ. Koguo tũmũcokerie ngatho nĩ gũtũnyitĩrĩra na tũthiĩ na mbere na kũmũhoera na twĩre magoti maitũ makoti zetu wasikubali kutumiwa na opposition to frustrate the government. Hii nchi ni yetu yote. Hata hao judges, they live in this country. They don't live in Uganda, wanakuja wanakesi Kenya. Wanaishi katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo tujaribu tuwezavyo tushirikilie serikali. Asanteni sana watu wa Gatũndũ South. Ona nino ngũgĩũkĩte. Reka tuwe BICC ya Kawajiko na UDA. Ona nyitĩra ngaru ya na ngiri 50. Garia ni anyitĩrĩra ngaru ya na 50,000 Kenya shillings. Pigieni Kawajiko makofi, wapi nduri ya Kawajiko? Leo tumehatũthiĩ kũndũ gwĩtagwo Mũrang'a. Nĩ mũĩ Mũrang'a? Sub-county nĩ kwĩrĩirie Kiambu pio ĩrĩa cinyitanĩte na Gatũndũ harĩa ĩtagwo Gatanga. Kwa mũndũ wĩtagwo wakili Edward Moreu. Karibu, wapi nduri ya wakili? Haya watu wa Gatũndũ mjambo. Gatũndũ jeshi maletwa makwa jetagwo wakili Edward Moreu na nĩ mũmbunge wa kũndũ gwĩtagwo Gatanga na andũ a Gatanga manjia andũ a Gatũndũ nĩ mwageithĩka. Asanteni sana. Na wakerĩ nĩ mũĩ Gatanga yoĩkaine na nyĩmbo na ngwĩciria Ngaruya arĩ witũ akĩũra ndoka kũmũiyĩra, no nĩgetha no nginya njũke mũcokerie ngatho tondũ he kĩndũ gĩtagwo royalty. Mũndũ ũgwĩtwo Ngaruya arũgamire na kĩama kĩa UDA kufa na kupona. Natijaba weka wega na nĩkĩo mũthĩ mũthenya wa mothe njuge no nginya njũkerie mũndũ ũgwĩtwo Ngaruya ngatho na ũrĩa kĩrĩa kĩama kĩa UDA ona kũrĩa Gatanga twana twa thukuru tugaga arimo kaitone Ngaruya atĩ Gatanga yote ni UDA, tumeamua ni UDA, ni wakiri na UDA uko Ngaruya kũrĩa twa Gatanga tũratũinaga. Wakerĩ ndĩmũcokerie ngatho nĩ gũthura njamba cia Kiambu Bwana Kagombe nĩtiguo na wa Mũratha nĩtiguo na Karongo wa Thang'wa hau nĩ wega. Ndĩmũcokerie ngatho na ka mũico ndĩmũrie andũ a Gatũngũ ndĩmũrie nĩ mũkwenda tũgeithane na Raila Amolo Odinga, nĩ mũkwenda handshake tũmwĩre ende mĩaka 5 nĩtwamũhotire. Asanteni sana na Ngai amũrathime. Asante sana. Wakili atanathi. Haya na Ngaruya. Wakili atanathi na kanyamũ gake. Yes. Kaburungo. No yo ndaruta kanyamũ arutaga indo njega. Ngaruya. Asante sana. 50,000 from wakili. Na nidona mheshimiwa Sabina ni akija. Wapi Sabina? Nimeona ule kijana wa Kamu ya Godhe. Wapi kelele ya Dennis Tumbi? Na pia nimeona chipukizi yako ndani ya nyumba. Wapi kelele ya Chipo? Haya. Sasa tumeenda vizuri, noto diete. Tabeto yugo kaodo woki. Ndio kanao Sabina ndana bao kale. Kwanza tusikize mtu anaitwa Mheshimiwa Jagwa. Wapi kelele ya Jagwa? Weka mkono hivi twende. Dunia ni dhamishi ama uniweke niishi peke yangu, kwani
ninapomwamini kila binadamu mwisho ananigeukia. Dunia ni dhambi ambao niweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu nimtazame nani, nimwamini nani, wananigeukia. Haya, tuimbe sisi wote, si ndio? Namwamini daktari sana amponye, wanamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito anamwamini mkunga, mzalishie mtoto baada ya miaka 9. Mkunga anamgeuzia, mkunga anamgeuzia. Nitoko ina idoze tushokana lege. Dijalisha saidi moja twende. 1 Dunia ni dhambi ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho ananigeukia. Dunia ni dhambi ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila binadamu mwisho ananigeukia. Nimtazame nani, nimwamini nani, wananigeukia. Vigeugeu wananigeukia. Ninamwamini daktari sana amponye, ni rafiki yangu, wanamweka kwenye life support machine, kumbe aliaga ni pesa na kusanya. Mama mzito namwamini mkunga, mzalishie mtoto baada ya miezi 9. Mkunga anamgeukia, mtoto anamgeukia. Haya, DJ ando mbona yakuwa wega. Kwanza ni kumucokeria ngatho muno ni guka gu support mwanake witu witagwo Garuya ni mwanake wikio, mwanake wirutagira, na ni njui ni kinyuothe muki thitiguo ikwaria muno, no ni ndoka na support yakwa, na ni ndatumwo ni murata wakwa witagwo Muriithi wa rugamaga kuria Embakasi East. Koguo ni ngomurutira 50 murata wakwa, na ni ndatumwo na 100 kuma kuri murata wakwa witagwo Muriithi wa Embakasi East. Ugano washingita cia Muriithi. Ni ndona. Asante sana. Asanteni sana, God bless. Wapi kelele ya Jaguare? Wapi kelele ya Kakamega? Haya. Sasa ngoja. Maneno Sabina. Ndio anataka Sabina. Anataka nani? Lakini kabla Sabina akuje, kwanza kabla Sabina akuje. Ngoja. Neoka. No ataraba okare. He mundu haha. He mundu tamoriri. He mundu munene witu muno uturutagira wira kwandika na communicate etagwo CAS kana waziri Dennis Itumbe. Wapi kelele ya Dennis Itumbe? Sema come and go there. God is good and all the time. Mimi si mwanasiasa, but nita address kitu moja. Our friends in the media, Uhuru Kenyatta, stop sponsoring secret meetings to overturn the government of William Ruto. 3 journalists from Citizen TV, 2 journalists from NTV, 3 from KTN. You are holding secret meetings funded by the brother of Uhuru Kenyatta. We are going to be exposing your names. Those weekly meetings must come to an end, and you must stop in your head that you are going to turn the constitution. You must stop those imaginations and fantasy that you are going to have a constitutional moment by holding secret meetings to sponsor fake stories and negative stories.
Ngaruya ni rafiki yetu na tumekuja hapa kumpatia support. Niko na message 3 actually. Ya kwanza, Maria Waruto ambaye ni msichana wa Gatondo amenituma na 500,000 shillings. Tunapeana hapo. Anthony Maura ambaye ni chairman wa KRA amenituma na 200,000 shillings. Alafu mimi nasukuma wote na 100,000 shillings. Wapi kelele ya Dennis Tumi? Ugai aradhimo. Wapi kelele pia ya Gakuyo ndani? Nemo Gakuyo. Ata mwanado ile mwanado Sabina. Sabina ndio mnataka. Wale wa Jubilee. Ayosokayo kama na wito. Unatakiri korathi mwana kuhonoka. Agetha bio na bare kuhonoka. Agebatithio. Ucio ni wa mrenda. Unabatithio. Akiuma Jubilee. No ndakoragwo kuo. No wa mwana wito. Atanoka. Sabina atanoka. Kama tugeithio ni mundu wetagwo Gakuyo. Jamboni watu wa Gatondo. Mundu akihonoka ni oragio mehia matene. Getago Gakuyo rire set boroti maguta. Ona nie ndi wa UDA. Na riu UDA ni kugurwo na mburi. Tondu ona kuria twariri tutiikarite ni kwenda ni kuramwo mboko. Na tondu nie ndigikoretwo na mathina maingi ri. Munyamukire uguo hana tondu ndrokire ndi mucerere na mwana uria watigitwo mucii ri. Riu ni arakaraga mwana uria orite oka. Riu andu aria ithui mwana uria orite oka ri mumwamukire mweciru Kagombe na njuge ati aria maramagwo mboko ni umwe aria maramagwo. Koguo ngitikira guikara kuu ta kihiki understanding no ti kuhendwo ikuramwo. Koguo nani ndoka kuri undu wa Ngaruya gu support Ngaruya tondu ni murata wakwa. Umuthi ni uhoro wa ndugu ana tiguo ni mwanyamukira kwa UDA ni mukunyenda kana thie ngiumaga. Nekio muno na Ngai amurathime arie ni gutindika muthuri ti Ngaruya na ciringi 50,000 ni tondu no ndirendia boroti maguta. Thank you. Wapi kelele ya Gakuyo tafadhali? Wapi nduru ya Gakuyo? Ata mwana Sabina. No inyuere na mundu angihetia matige mwira. Mwana hata Sabina ndio umira Jubilee na moya tekira. Na ndio muramenya ndio party leader wa Jubilee. Na moya tekira. Na ndio party leader wa mundu wetu kanini kega. Na ndio party leader wa MCA wa Nyuoko. Na moya igwate ndio umira Jubilee na moya tekira. Kire ne kweherera ehereire urimo wa maandamano. Akiherera urimo ucio akiwa ne bado urimo wa muthemba ucio ayuka mwena uyu ungi. No itaraba kwaria ni kwamba gwita mundu ogwitwo ngoja kidogo kwe mundu tucereire guku kuma kuria Nairobi wetagwo Chibukisi. Wewe mavijana wa Gatondo nipe ngumi mbwegze tafadhali. Kama unapenda rege seya, kama unasema tucheze rege kidogo seya. Twende kazi DJ. Kila mtu. Siwaski. Ati nini? Pulodi. Gatondo Gatondo itakuwaje? Eka mkono tu moja hivi juu tubariki Ngaruya. Ngaruya njoo tafadhali. Huyu Ngaruya mpigieni makofi sana ndugu zangu. Mpigieni makofi sana. Ngaruya ni rafiki wangu mzuri, tunafanya kazi naye pamoja na ni mtu amebarikiwa na Mungu, si ndio?
Sisi Ngaruya, mimi unajua Ukambani bado hakujanyesha. Kwa hivyo nimesikia waheshimiwa wanakuja hapa wanasema mimi nimekusupport Ngaruya na ngiri 100. Mwingine anasema nakusupport na ngiri 50. Mimi ndampea ngiri yake 2 alafu ajipange, si ndio? Lakini nimekuja kusupport Ngaruya na 50,000. Tupigeni makofi tafadhali. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante. Wapi kelele ya chipukizi? And all the radical team, thank you so much for coming here. Asanteni sana. Haya, tudiete. Sasa nenda kumulera kadege ya goko gwitu etagwo jeje wa murege na mumuri. Wapi kelele ya jeje? Ya doi. Genge yogo doi to. Demode togo moja data. Thank you. Wapi kelele ya Ngaruya Junior? Hapa ya sogo ko gwito etigwai. Na heshimiwa anendera meriri omothi magure mboga magure karati magure marigo goko gwito niguo nigera twikira kindu muhuko niguo nie ndoka ni undu wa gitio kia Ngaruya Junior ni murata wakwa na heshimiwa karibu Gatondo nie ni mwana wa guku Gatondo na Kagombe niwe twagicindana nake na idie kinjika uguo no murata wakwa. Haiba nawapenda sana, nawapenda ajabu watu wangu. Yes. Niye nego support Ngaruya na ngiri 50,000. 50,000 Kenya shillings. Asante sana. Wapi kelele ya Jeje Muregi? Asante sana Jeje. Jeje ni rafiki yangu, tulikuwa tunasoma na yeye na sasa tuko hapa. Asante sana kwa kutusupport. Sasa DJ Jeje kama wewe. Hapa DJ wapi kelele ya Sabina? Ngoja kidogo. Hapana, naongea tuweke riri. Naongea tuweke. Kuna ngole ha mundu ungi. Na tondu ni murauga Sabina ni naongea njugũ inegene rĩrĩa rĩngĩ pio. Ndio mmenye kana Sabina. Wewe ni waulize. Mukwenda Sabina kana wa brother. Sabina kana wa brother. Haya. Sabina abotie. Sabina kana Kĩhũngi. Mukwenda Sabina kana Medho. Sabina kana Medho. Haya, moja. Andũ a Medho mauge. Andũ a Medho Andũ a Sabina Pole hapa. Mheshimiwa Sabina, sasa hawa watu ni watu wa Gatondo wamekudai. Karibu sana mapinduria wa Kiro wa Shenge. Mapinduria Sabina. Karibu sana mheshimiwa. Gatondo hai. Muriega. Mwana ni agocwo. Tutikigeithania guoko twina thayo andu a Gatondo. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mwendete Ngaruya Junior guo? Wapi nduru ya Ngaruya Junior? Na nĩ mwendete mheshimiwa wanyu Gigi ate Kagombe? Maugire nĩko mũrenda? Wapi nduru ya Kagombe jamani? Wambere nĩ gũcokeria Ngai ngatho, nĩ thengiũ mũno nĩ ũndũ wa wendo wanyu
Nĩ mũrona nĩ mũnyendete ii rĩu nĩ muonire SG wakwa atĩ hike gũkũ ndigacoke mũranga inyuĩ wa mũratha ndangĩnjĩtĩkĩria nĩguo niĩ nĩ njokagia ngatho na ndĩrenda gũcokeria ngatho MCA wa gũkũ tondũ nĩ mwatwaire MCA wa Jubilee nĩguo eko kĩng'ara wĩkũ ni mũhũre irũĩ rwega na nĩ ngũrehetwo nĩ SG wakwa ithe ndamwarĩirie na ithuĩ nĩ ithuĩ twaugire tũkũrũgama na njamba yanyu ĩgwĩtwo Uhuru nginya ndagĩka ya mũico na rĩu fainarĩ rĩ ona ndarũgama nao maũndũ magĩthũ tiguo na mũgĩka ũrĩa mwekire mũkiuga kĩama mũrenda yu ĩrĩ tiguo mũigire hau no kagombe kagwĩrĩire na kuma hau rĩ thirikari ĩrokire mwana wanyu nĩ wamanengeria Matharaita ĩrĩ tiguo ithuĩ twaugire asiyekubali kushindwa ĩrĩ tiguo ati ni shetani na koguo niĩ ndoigire niĩ kĩongo gĩakwa nĩ mũrata kĩngĩganĩra thaburia ngiuga niĩ ndigũthi maandamano nĩguo tũsupport thirikari ĩrĩa rĩho ĩmũrutĩre wĩra tondũ mũndũ akoragwo agĩtuĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa etuĩrie nĩguo akagĩrwo nĩ etuĩrie nĩma na kwa hivyo mimi nataka kusema ya kwamba wale ambao wanataka maandamano Wakenya wanataka tuwafanyie kazi si ndio tiguo inyuĩ mũrenda wĩra kana maandamano tucagie mbeca magombe ya maũndũ ĩgwethi tondũ tikwega tiguo tikwega nĩma nĩguo maũndũ magagĩre ithuĩ tũkũmũrutĩra wĩra na njumbe othe me haha tũraruta wĩra nao hamwe othe na ithuĩ twĩna kanini twaugire kĩama gĩtigũkua na tondũ twanyitĩrĩire mwana wanyu mĩaka yothe rĩ tũrahoya onake atũnyitĩrĩre kana tiguo tũmũtũme kũrĩ we tondũ twamwĩkire wega ta imagine mandũmĩte nginya ngathi kunwo guoko mbunge nĩ njaruo ici shetani ashi na mimi nataka kuwaomba watu wa Gatundu kesho na muraigua rũciũ kwĩna cira tũtwarĩtwo na kanini na arĩa angĩ igoti-inĩ nĩ mũgũtũhoera anyonia Ngai amuonere atĩ nĩ mũgũtũhoera mimi nawatuma maombi kesho na kesho kutwa tuko na kesi mbili ambazo tumepelekwa lakini sisi tunataka umoja wa watu wetu wa Mlima Kenya sawa sawa na nakaitu mone mawĩra nĩtuguo wega nĩguo tũhikanie na mũkanjĩ totho ni sawa na andũ arĩa mekwenda airĩtu mũraga matithirĩte nĩ aingĩ na mokaga to ũhana te ũhikie we niĩ nĩ airĩtu ndĩ na waingĩ nĩguo koguo Ngai witũ amũrathime Ngaruiya Junior nĩ tũkwendete mũno Ngaruiya nĩ arutagĩra maũndũ-inĩ maingĩ mũno 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 na nĩngũhoya Dennis Itumbi najua uko hapa na watu wa UDA huyu kijana hata kama ako na ofisi umpatie ofisi ya juu kiasi this guy he really works hard Kawajiko mũndũ ũrĩa watũtegeririe hĩndĩ ĩrĩa twarĩ gwaku we twakinyire handũ tukainĩrwo nĩ Kawajiko ũyũ wamuona ũkamũikagia matano ũguo kana eni magana na ti eni tiguo so Ngaruiya we love you we pray for you we mwana wa mũtungatĩri tũra wĩrutagĩra nake Ngai nĩ arĩkũrathimaga niĩ nĩ ngũrũgama na Ngaruiya Junior na ciringi 200 na nĩndetwo he mũthuri mũrata kwa wĩtagwo Mathai ũka Mathai ndangĩnjĩkĩra ngiri ta 50 cikirie 250 nĩguo na Mathai arũgamaga kũrĩa Narok tũramũhoera Narok East hĩndĩ wenge yakinya Ngai agakuonekanĩra hiũha wapi kelele ya Mathai etagwo Dollarman baruta 50 Oyo arũgamaga Narok Ngai witũ amũrathime andũ Gatundu tũrĩcoka rĩngĩ nĩ ũndũ wa mathaa Ngai witũ amũrathime mũno na nĩ ndĩmwendete asanteni sana Mungu abariki thank you na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio waheanwo hau nĩ Mheshimiwa Sabina mimi nataka kusema hivi nyinyi watu ya kurukaruka hapa na sufuria mukae mkijua mnafikiria ati kwa sababu Ruto ni kijana mdogo na mlimuona akiwakuja na wakawapita hadi mnafikiria ni kaserikali kadogo. I want you to know that all governments are phallic. We don't have a female government. Na hii serikali mkiona hivi itawaumiza na tutaangalia ngumu moikane mukimenya agotire thirikari ya Mogoma ati mureciria ati thirikari ya mwanake to Ruto to muramuona au arokire mureciria no mutune ngene nyinyi mukuje na hizo sufuria zenu mtaona ina banana mtaona haya tutoke hapo sasa tugeithĩtwo nĩ atũhe 350 alright Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe nĩguo kĩraingĩ nĩ akwĩra andũ acio marandamana
ni onje mere kiugo kimwe kana tiguo mwanake ciaro ni ahego ihinda ria gukuruma acoke tware reke itwe president witũ time o hanini tuone uria gwitwara kana tiguo nyendu wa kuria Narok East ni ndio andu ingĩ nĩ maumĩte kuria na iriki angare Kochonga rĩu mũcoke na ndona mũmathai ũmwe gũkũ Mheshimiwa Kagombe twĩna mũmathai ndona akoina gũkũ nĩ wa gwitũ koguo ũkabira Narok East nĩ mũthiru hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ tũretĩkia Ngai kura nĩ ikaigana. God bless you na Ngai ya Ngai akũrathime. Haya, sasa nataka kuitia mjumbe wa Iyala mwingine anaitwa Maina Karofia, karibu hapa. Kama unarushama mikono tikisha kichwa tupo sivunje kisogo teremka kakonokono basi nikionja kujema miondogo kabisa sawa kabisa sana andũ aitũ mũrĩega biũ sawa niĩ ndĩna ciũria ithatũ ndĩrenda kũmũria nĩ mũkũnjokeria. Haya, karibu sana Waziri Moses Kuria. Karibu sana waziri. Karibu sana waziri, karibu sana. Karibu sana. Wapi kelele ya Waziri Moses Kuria? Moses Kuria. Moses Kuria. Shika DJ. Na rĩu kumania na thaa ici tondũ mathaa no marathiĩ nĩguo Mheshimiwa Kagombe request waheshimiwa nigetha tukaria mĩario mĩnini tukaheana mbia nigetha. Swali ya tatu, ni nyinyi mlichagua serikali ya UDA kwa upendo ama kulazimishwa? Basi mimi nasema nikiwa Katondo hivi kwamba sisi kama vijana tumekataa kutumiwa.